Ne sumnjam da će tako biti i sljedeće. Pozivam doktora Ivana Zekanovića na temu novosti u liječenju limfoma. Izvolite, nadam se da vam nije problem mikrofon. Dakle, dobar dan svima. Ja ću nešto reći o novostima u liječenju limfoma. Dakle, limfomi su jedna heterogena skupina neoplazmi koji proizlaze iz limfatičnih stanica. Dijelimo na non-Hodgkinov i Hodgkinov limfom. Sad, kako ta naša priča počinje? Dolazi do jednog bezbolnog povećanja limfnog čvora koji ne prolazi, međutim mogu biti prisutni drugi simptomi kao što je vrućica nepoznatog uzroka koja traje tjednim mjesecima, pojačano znojenje po noći, svrbež kože, ako imamo infiltriranu koštanu srž, pacijenti su anemični, tako da nemaju snage, imaju osjećaj nedostatka zraka, srce im se uzlupa već kad se popnu 4-5 stepenica, i može doći do gubitka tjelesne težine, dakle više od 10% tjelesne težine unutar 6 mjeseci. Liječnici obiteljske medicine upute nama, mi izvadimo čvor, pošaljemo hematopatologu i kad dobijemo nalaz, kad dobijemo potvrdnu dijagnozu limfoma, gledamo koliko je bolest proširena, to je napravimo staging. Pritom se koristimo radiološkim metodama kao što su CT ili PCT. Također napravimo pretragu koja se zove biopsija kosti, s kojom jednom širom iglom uzmemo uzorak koštane srži da vidimo je li infiltrirana koštana srž. Kad imamo sve te nalaze, napravimo staging, koristimo San-Arbor klasifikacijom koja ima 4 stadija. Stadij 1, jedna skupina limfnih čvorova, stadij 2, dva ili više, ali s iste strane dijafragme, stadij 3 kad imamo limfne čvorove s obje strane dijafragme i stadij 4 kad je diseminirana bolest. Najčešći tip non-Hodgkinovog limfoma je perivelikostanični, u njega slijedi folikularni, marginalne zone, limfomalnih stanica i limfom plaštane zone. Ja ću spomenuti bevelikostanični, folikularni i plaštani stanici. Difuzni bevelikostanični limfom spada u agresivne limfome sa incidencijom od 6 na 100.000 stanovnika godišnje, medijan dobi je 64 godine. Trenutni standard liječenja je protokol koji se naziva R-CHOP, koji kombinira anti-CD20 monoklonsko protutijelo sa ciklofosfamidom, doksorubicinom, vinkristinom i prednizonom. Kod ograničene bolesti, to je stadij 1 i 2, nakon provedene terapije, nakon 10 godina praćenja, preko 80% pacijenata je bez znakova bolesti. Kod stadija 3 i 4, ta brojka je negdje iznad 60%. Međutim, vidimo da bolest se najčešće vraća unutar prve 2 godine od provedene terapije. Postavlja se pitanje ko su ti bolesnici koji su većeg rizika od povrata bolesti i kako te iste liječiti. Tako da imamo sad neka nova saznanja koja dokazujemo citogenetski ili imunohistokemijski, dakle pacijenti koji imaju mutacije MIC BCL2 ili BCL6, kao što vidite na ovim grafovima, prolaze puno gore od pacijenata koji nemaju iste promjene. Tako da se postavlja pitanja koja je za te pacijente optimalna terapija. Trenutno ne postoji konsenzus za koji je protokol tim pacijentima optimalan, obećavajući je dose adjusted R-epoch koji kombinira rituximab sa etopozidom, doksorubicinom, vinkristinom, ciklofosfamidom i prednizonom. Rađene su meta-analize i kod pacijenata koji su primili taj protokol u odnosu na standardnu terapiju, oni imaju bolje vreme do progresije bolesti, međutim sveukupno preživljenje nije bolje. Imamo još 2 protokola koji se znaju koristiti, R-hipersvat sa metotrexatom i starapinom, R-kodokemijak, međutim studije znamo dovoljno studija na prevelikom broju bolesnika, tako da neću dalje. Kod refraktorne bolesti tu smo u problemu jer vidimo da unatoč liječenju krivulja strmoglavog preživljenja pada. Tako da je pitanje kako tim pacijentima pomoći. Tu sad nam se otvaraju nove mogućnosti sa ciljanom terapijom. Dakle, imamo danas lijekove koje blokiraju stanične puteve te tjeraju stanicu ili u apoptozu, ili uništavaju DNA, ili sprječavaju dijeljenje stanica, ili sprječavaju rast stanica i njihov metabolizam. Tako da, kod relapsno refraktornih bolesnika brojni su sad novi lijekovi
prisutni. Rezultati su kod nekih između 25 i 50% i spomenut ću samo neke od njih. Jedan od tih lijekova je polatuzumab vedotin, on je anti-CD79 B monoklonsko protutijelo koje na sebi ima vezan citostatik koji se naziva monometilauristatin E. Kad se to protutijelo veže na stanicu, ono ulazi u stanicu, otpušta citostatik i on blokira mikrotubule u tumorskoj stanici i uvodi stanicu u programiranu staničnu smrt, to jest apoptozu. Ispitivanje kod folikularnog limfoma i B velikostaničnog limfoma, kod folikularnog nismo imali značajniju razliku u odnosu na standard liječenja kombinaciju rituximaba i bendamustina, dok kod B velikostaničnog limfoma 40% pacijenata je postiglo kompletnu remisiju, dakle bez detektivne bolesti, dok je skupina koja je primala standardnu terapiju samo 15% pacijenata je postiglo kompletnu remisiju i sveukupno preživljenje je bilo 11,8 mjeseci u odnosu na 4,7 kod pacijenata koji su primali standardnu terapiju. Dalje imamo lijek koji se naziva venetoclax, on je BCL2 inhibitor, on također blokadom BCL2 molekule dolazi do aktivacije signalnih puteva koje opet uvode stanicu programiranu staničnu smrt i kod studija koje su provođene u prvoj liniji kod visokorizičnih pacijenata imali smo nešto bolje sveukupno preživljenje. I kao što je na prethodnom predavanju profesor Labar spomenuo CAR-T stanice, rezultati su stvarno obećavajući. Dakle, to su pacijenti koji su primili medijan od 3 terapije, dakle neki su primili čak i 8 linija prethodne terapije i raspon kompletnih remisija je od 40 pa skroz do 59%, što je stvarno obećavajuće s obzirom da se radi o pretretiranim pacijentima sa relapsno refraktornom multipli. Dalje ću reći nešto o folikularnom limfomu. On je indolentni limfom, dakle sporo rastući, incidencija mu je 3 na 100.000 stanovnika godišnje i medijan dobi je oko 65 godina. Izlječiv je samo u stadiju 1, kad provedemo radioterapiju, s tim da stadija 2 do stadija 4 ne moramo liječiti odmah pri dijagnozi, nego moramo imati zadovoljene GELF kriterije. Dakle, moramo imati ili veliku tumorsku masu ili prisutnost B simptoma ili citopenija. Dosadašnji standard liječenja je bila kombinacija rituximaba sa čopom ili sa bendamustinom, nakon čega je slijedilo terapija održavanja svaka 3 mjeseca kroz 2 godine. Međutim, i tu imamo novosti sa novim monoklonskim protutijelom koji se zove obinutuzumab. To je anti-CD20 protutijelo tipa 2. Ono se veže jače u odnosu na rituximab, tako da je pokazalo korist kod folikularnog limfoma koji nema toliko jaku ekspresiju CD20 antigena kao što ima recimo difuzni B velikostanični limfom. I on također veže efektorske stanice imunološkog sustava koje dovode do destrukcije tumorske stanice. Rađena je studija koja je uspoređivala sadašnji standard, dakle rituximab, sa konvencionalnom kemoterapijom, usporedila ga sa obinutuzumabom sa konvencionalnom kemoterapijom i pacijenti koji su postigli kompletnu ili barem parcijalnu remisiju primali su terapiju održavanja. Kod pacijenata koji su primili obinutuzumab sa standardnom kemoterapijom i terapiju održavanja, tim pacijentima se kasnije bolest vraćala, tako da je sada trenutno obinutuzumab u kombinaciji sa čopom ili bendamustinom standard liječenja. Dalje ću reći nešto o limfomu plaštenih stanica. On je agresivni limfom, češće u muškaraca, obuhvaća 4% svih non-Hodgkinovih limfoma i kod pacijenata koji su mlađi od 65 godina liječimo na način da damo kombinaciju R-CHOP-R-DAP, dajemo ih naizmjenično 6 ciklusa i ukoliko postignemo dobar odgovor, napravimo autolognu transplantaciju matičnih stanica te terapiju održavanja rituximabom. Ako pacijenti imaju komorbiditete i nisu fit za autolognu transplantaciju, možemo dati bendamustin ili rituximab. Međutim, što s tim pacijentima kad se bolest vrati s obzirom da je to agresivni limfom? Tu sad imamo mogućnost davanja lijeka koji se zove ibrutinib. On je blokator protonove kinaze i po tom terapijom do 75% pacijenata postigne odgovor, od toga
kompletne remisije 52 parcijalne sa medijanom trajanja odgovora od 17,5 mjeseci. Dalje ću reći nešto o Hodgkinovom limfomu. On obuhvaća oko 10% svih limfoma i on ima jednu zanimljivu bimodalnu dobnu distribuciju, tako da imamo većinu pacijenata negdje između 15 i 30 godine, onda krene padati ta incidencija i opet raste iza 65. godine. Češće u muškaraca i na patohistološkom preparatu vidimo tumorske stanice koja izgleda kao sovine oči, utopljene u jedan upalni infiltrat. Kod ograničene bolesti stadija 1 i 2 rezultati su jako dobri. To liječimo kombinacijom kemoterapije i zračenja i nakon 10 godina praćenja preko 90% pacijenata nema znakova bolesti. Ako imamo nepovoljne prognostičke faktore, damo malo više kemoterapije i veću dozu zračenja i opet imamo dobre rezultate. Kod proširene bolesti trenutni standard liječenja je eskalirani BICOP koji dajemo pacijentima koji su mlađi od 60 godina, alternativno opet možemo dati ABVD ili u kombinaciji sa brentuximab vedotinom, o kome ću reći nešto kasnije. I nakon što završimo terapiju napravimo PET-CT, ako imamo pozitivne regije, provedemo radioterapiju. I sa eskaliranim BICOP-om preko 80% pacijenata nakon 10 godina praćenja nema znakova povrata bolesti. Ukoliko se bolest vrati, a s obzirom da većina pacijenata je mlađih, damo drugu liniju terapije i ukoliko postignemo dobar odgovor, napravimo autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Dakle, to je postupak iz kojeg prvo prikupimo matične stanice od pacijenta, zamrznemo ih, napravimo pretransplantacijsku obradu, pozovemo pacijenta u bolnicu, damo mu visoku dozu kemoterapije u nadi da ćemo uništiti zadnji ostatak klon bolesti, vratimo te stanice i kroz 15 do 20 dana te stanice probujaju i opet imamo normalno koštanu srž. Međutim, ukoliko se bolest opet vrati, sada imamo novu mogućnost liječenja, jedan lijek koji se naziva brentuximab vedotin, on je anti-CD30 protutijelo koji ima na sebi vezan citostatik i isto kao polatuzumab blokira diobenovreteno, blokira mikrotubule i stanice te tumorske idu u apoptozu. Tako da za kraj bih rekao da ovako, ali sigurno, nove opcije liječenja nam dolaze u svakodnevnu praksu. Hvala lijepa doktoru Zekanoviću.